Ana ki ngā take hākina kina, kua whakaingoatia e te kai ako a David Kidwell, tana kapa ka pakangātu ki te kapa o Whiti, ki te whanganui ātara i tēnei mutunga wiki. Toko i wanga uri Māori, ka whai wāhi atu ki te aroa kapa te kaumātoru, ka timata te Maire Martin hei pautoko a ko Jared Wairea Hargraves, ka timata hei paumua. Whai muri i tā rātou hinganga ki te kapa o Tonga e whakatika ana a Kidwell i tōna no whare me tōna kapa kia rite marika i rātou mō ngā wero ka kawe ake e whiti. Ana i te pihau pāua o Kahungunu a tāmati i Rimene Sprout me tēnei ripoata. He whakarite rautaki e ora tonua i te iwi kiwi. Preparation has been, faultless, really, to be honest with you. I nā tata tonu nei whakaingoatia i te aroa kapa kiwi, he ruarua noi ho ngā panonitanga no te kapa i whakarukea e Tonga. Hei tā Kidwell e tika ana kia whai wāhi anō ngā toki ki te kapa mua, kia ea te mamai. At the moment, this is the team throughout the 3 campaigns and the 3 games that we had, and this is the best team that we're going to pick for this game. Ko whai tūranga anō ngā maiti ti Māori a Danny Levi rāua ko Joseph Tāpine ki te kapa. Wai hoki kua tohu anō a te Maire Martin hei kai arataki i te kapa. Bringing Tamari Martin into the team, the starting team. His form showed in the Scotland game. And we thought, starting Danny Levi would start with Tamari Martin and put Cody Nakaruma on the bench to cover the 9, the 7, and also can cover fullback. Mataka nāna ngā kiwi ngā tētē kura whiti, pēnei e Jared Hayne me Sulia Sivunivalu. Heoi hei tā te kapa, mā ngā paumua te toa e whakatau. The whole team needs to buy into, if we do come under a pressure situation, we've got a call and a few sets there that we want to really just tough it out and get us back into the game and swing that momentum back. Hei te pōhoro e tuki ai te kapa kiwi ki ngā toa o Whiti, hei whakatau ko waika ko kiriake ki ngā whiringa whaiti, tā mati Rimene Sprout, te karere.